Vehebija. V-E-H-B-I-J-A. Vehebija. Mehbija. Na ovoj donjoj tabli piše dobrotvor gospodin Mehmed Paša Sokolović, koji je trojici vladara s odanošću bio veliki vezir, sagradi u lijepu zadužbinu, nek mu je Bog primi i sa svojom iskrom namirom i sa svojim pozitivnim duhom sagradi ovaj most na rijeci Drini. Zadužbina mu ispane tako lijepa da onaj koji vidi pomisli da je zrno biser na vodi, a nebeski svoda moja školjka. To piše na donjoj tabli, a na gornjoj tabli piše da je Mehmed Paša Sokolović bio veliki čovjek i da izgradnjom ovog mosta ne samo što je spojio dvije obale, već je spojio i dva naroda i da nije štedio ni na srebro ni na zlato, da sagradi ovaj most na rijeci Drini. Gornja tabla je napravljena 1571. kad je početa izgradnja mosta, a donje je 1577. Znači most se gradio 6 godina i to vrijeme bez ikakve mehanizacije, to je vrlo brzo. A isto je Mehmed Paša Sokolović naredio da se most sagradi za 5 godina, oni su ga sagradili za 6, zato što je most više puta bio rušen. A isto su Njemci s ove strane strušili 3,5 luka. Vamo su novi luka i ovi su ovdje stari koji ima već 500 godina. Za stare je bio materijal kozija, dlaka, bilanci i olovo da spajaju kocke. A imate isto ovdje i vodostaj rijeke Drine 1896. To je se desilo kad je rijeka Rzav ovdje sašta sulivo u Drinu. Dole je brana Perućac nanijela gradnji spriča pa je začepilo. I 10 dana je neprestano padala kiša pa nivo rijeke došlo do ovdje. Nije bilo ništa, samo je ograda odnijela voda, jer u to vrijeme su bile drvene. A isto na ovom brdu sa gore gdje krsti zastava, ona je nekad bio stari grad Vojvodina i gore su bile sve kule i zidne, pa je samo jedna kula ostala iza tog brda, kula Kraljevića Marka, koja 8 godina starija od mosta. Hvala, baš. Koliko vremena si to da si naučio? Ne znam, a znam ovo već 2 godine. A znaš već 2 godine? Evo ti od mene 5 Pa ti si care. Svaka. A šta voliš da bi bio kad budeš velik? Vodič, bravo, I bit svaka. će sigurno. Bravo, svaka čast. Ja. Sve što imam sitno vidiš ovdje.